Reka twongere tubasuhuze mwese kandi twongere kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Turacyari ku itariki ya 10 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Nongeye kubaha ikaze ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ku butaka butegetswe na President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ahakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano irimo gusakiranya igisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyo Burundi autodefense wazarendo, abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe twirwanaho MRDP muri Kivu y'Amajyepfo, ahakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano. Navuga ko araho abagabo barimo kumvana imitsi. Niko kuri ninjiye muri studio muri amasaha mu buryo bugoranye kandi bukomeye, bigendanye n'uburyo kikubona amakuru uyu munsi ku mirongo y'imbere ku rugamba birimo kugorana, bigendanye n'uburyo ki imirwano isa nkaho irimo kugenda igabanya umurego muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kandi nk'isimbi ryacu nago tujya twiburira bigendanye n'imboni zacu tuba dufite ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tugiye kugaruka by'umwariko ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru. Turagaruka mu birometero 15 uvuye mu mujyi rwagati wa Gicanga. Turagaruka ku mirwano yasakiranyije abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ndetse na wazarendo bashatse gusabota kugira ngo binjire muri uyu mujyi, ariko bikaza kunanirana. Uraza kubyumva muri aya makuru. Ariko kandi ndaza kwinjira muri Nyiragongo. Muri Nyiragongo bimeze bite? Mu ishyamba bita Virunga. Mu ishyamba bita Virunga, inyeshyamba za M23 intare za Sarambwe zaba zatangije ibitero biri similitane guhiga umutwe wa FDLR ndetse na wazarendo muri ibi bice. Ibi nabyo turaza kugenda tubivugaho. Turaza kuva hano mu mujyi wa Goma twerekeze muri Warikare. Muri Warikare imirwano irakomeje cyane hagati y'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na wazarendo ahitwa Mpeti. Ni imirwano rero twavuga ko ari imirwano yongeye kubura nyuma yuko basinye amasezerano i Doha muri Qatar, ndetse na hariya n'amasezerano y'ubukungu hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko byose nimbanziriza mushinga iganisha ku mahoro, by'umwihariko hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi ndaza kuva aho ngaho nerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo ndaza kubabwira ko imyigaragambyo yakajijwe cyane. Ni nyuma yuko ingabo z'u Burundi zongeye kwisukiranya hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi mu karere ka Minembwe icyiciro cya kabiri cyongeye kwinjira hano mu karere ka Minembwe cy'ingabo za Repubulika y'u Burundi. Ariko kandi gato ndaza gutanga umucyo kuri Uvira. Ubu niyemeje gutanga umucyo kuri Uvira umunsi ku munsi. Nababwiye ko n'ahandi hantu wasanga amakuru yizewe, amakuru y'ukuri usibye hano ku isimbi ryacu. Ariko bano mudukurikira umunsi ku munsi, amakuru tubagezaho abari ay'ukuri cyangwa se abari ibinyoma nk'ibinyoma abantu benshi mugenda mukurikira. Umujyi wa Uvira uratuje, la situation est calme. Bano mudukurikiye muri amasaha, la situation est calme. Nyandikira hasi muri komenti umbwira uti nibe nawe rata. Umujyi wa Uvira ukurikije uko abantu bavuga ngo tombe tombe tombe, eske uwo mujyi wa Uvira uzahora uba tombe? Ndagira ngo abantu munkurikiye muri amasaha, abantu munkurikiye muri amasaha, umujyi wa Uvira uzahora uba tombe tombe tombe? Abantu munkurikiye muri amasaha ndagira ngo mumbwize ukuri hasi muri comment, kugira ngo abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe binjire mu mujyi wa Uvira bagomba kuva Gatogota bakinjira Bwegera, bakava Bwegera bakinjira Runingo, bakava Runingo
bakinjira ahitwa Sange, bakava Sange bakinjira ahitwa Iruvunge, bakava za Ruvunge bakinjira Kiriba, bakava Kiriba bakabona ubwinjira mu mujyi wa Uvira, kandi nabwo kuva Kiriba winjira mu mujyi wa Uvira hari intera. Hanyuma ndagira ngo ntange umucyo muri ibyo bice byose nagiye mvuga. Huzuye icyo bita amabariyeri, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FRDC, abacancuro b'abazungu, ingabo za Angola, SADC. Abantu mu byumve neza, nta makuru ngewe mfite, kubera ko hariya mfitemo icyo bita imboni ziryamiriye amajanja. Mfite imboni ziryamiriye amajanja. Kabiri, abandi barwanyi ba M23 bari ku Ndondo, kuva ku Ndondo muri Uvira. Ntabwo ari ahantu ushobora guhagarara ngo uteremo ibuye gusa. Uko abarwanyi ba M23 nge mbazi, nkurikije uburyo ki barwanye muri Kivu y'Amajyaruguru, kwinjira muri Uvira c'est impossible, c'est possible, biroroshye, mais c'est impossible kugumamo muri iyi minsi. Pourquoi pas? Biragoranye cyane, birakomeye cyane kugumamo. Kubera iki? Pourquoi pas? Hano mu Minembwe, muri ibi bice bya Minembwe, yaba mu cyo hagati, Biraro Mbiri, mu Mikarati, Bibogobogo, hari ingabo z'u Burundi, hari aduyi wabo mu yandi magambo. Biragoranye cyane rero kwinjira muri Uvira hanyuma ukagumamo. Ndaje tubigarukeho gato cyane. Ndagira ngo munyemerere mbanze nsome ku mazi gato, ubundi ngaruke turambura amakuru atugiye kubanza ku mirwano yabereye muri biriya bice, turebera hamwe uko bimeze. Ariko kandi ndaza kubabwira byinshi bikomeye cyane ku mirwano ikomeje kubera muri ibi bice byose, by'umwihariko ndaza kuzenguruka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ndaza kwinjira ni Kinshasa nkababwira uko byifashe, by'umwihariko yaba muri etat majoro igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ariko kandi nanone reka mbabwire ko ndaza gutanga umucyo ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ese aka kanya bihagaze bite, bimeze bite? Ntujye kure, ndagira ngo tubane 5 kuri 5 kandi utere agatebe aho hafi kugira ngo turebere hamwe uko byifashe. Niko kuri, murakoze cyane bana mwese mudukurikiye muri amasaha. Reka amakuru yacu tuyarambure, ariko duhere muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Rucuro, mu birometero 15 uvuye ahitwa Igicanga. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura ku buryo bukomeye. Abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe AFC bongeye guhangana ku buryo bukomeye na Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ariko Wazalendo zo mu bwoko bwa Simusiga FDP zatangiye, yani imirwano yatangiye mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 10 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 mu mudugudu bita Kinyankuku, itsinda rya Bukombo, mu gace bita mu gace ka Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru turimo guhabwa na sukuveritire wacu uryamiriye amajanja muri teritwari ya Rucuro, yambwiye ati bwana munyamakuru, n'amakuru akomeye cyane ngiye kukugezaho, ariko ndagira ngo nkubwire ko ukwezi kwanjye kwapfuye, uze kugerageza unsukumire. Ndamubwira nti ntugire ikibazo, ni nge nawe. Ubwo ararimo kumbwira ko igihe cyo kumusukumira amazi yo kunywa cyageze. Hanyuma rero yambwiye ati nkuko bisanzwe ngenda nkugezaho amakuru agiye atandukanye, by'umwihariko yo muri ibi bice. Yagira ngo nkugezeho amakuru y'imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ku munsi w'ejo nirinze kubikubwira kubera ko ntago nari nakayagezeho neza.
ni imirwano irimo kugenda iba bucece, kandi ni imirwano itarimo kugenda imenyekana bigendanye n'uburyo ki kubona amakuru ahangaha bigoranye. Ni imirwano yatangiye ku cyumweru ku munsi w'ejo mu ijoro, ndetse n'ijoro ryose bwarinze bucya imirwano ikirimo kuba. Mu gitondo naje kuguhamagara ndakubura, ariko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 10 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, wazarendo zo mu bwoko bwa Simusiga bongeye gukocorana ku buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe AFC. Imbunda zikomeye, ibisasu by'umunwa miremure cyangwa se by'iminwa ikomeye cyane, kugeza ubu mu gitondo cyo kuri wa mbere mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Gicanga. Inyeshyamba zikomeje ibikorwa byazo muri Kinyankuku no mu midugudu myinshi ikikije, barimo guhashya wazalendo. Ariko kandi kugeza ubu mu mirima ikikije Gicanga, cyane cyane ku muhanda wa Bukombo, ubu ntibishoboka kuhaca, kandi urugomo rurakomeje muri ibi bice. Yambwiye ati ahitwa muri Bashari Mukoto, ahangaha harimo kubera ibintu bikomeye cyane. Umwe mu bahinzi by'umwihariko naje guca ku ruhande ndabaza mfite nimero ye, yagize ati twagombaga gutaha, ntibyashobokaga kujya mu mirima kubera imirwano n'ibisasu byituraga mu bice turimo. Nta musirikare wagaragaraga mu muhanda. Ibikorwa by'ubuhinzi biracyari akaga muri aka gace. Ariko kandi yaje kumbwira ati ahitwa Kiyemba, agace duturanye nako kagizweho ingaruka n'iyi mirwano. Ati biragoranye cyane kugira ngo ubone icyo kurya n'icyo kunywa, by'umwihariko mu bice by'ibyaro. Imirwano wazarendo M23 barimo guhigana bukwari. Nanone kandi imboni yanjye yongeye yungamo iti urugomo rurakomeje muri aka gace ka Bukombo, aho wazarendo irimo kurwanya ibitero bya M23 intare za Sarambwe AFC ARC, aho ni muri teritwari ya Rucuro. Ariko kandi muri teritwari ya Masisi ahitwa Mweso, naje kubabwira ko hari amakuru ndaza kubagezaho. Na n'ubu aya makuru ndacyayarya runono, ntabwo ndayagwaho neza. Hari umwe wampamagaye arambwira ati Imweso ibintu bimeze nabi, inkomere zamaze kuzura hano mu bitaro bya Mweso. Ariko na n'ubu sindamenya ngo izo nkomere ni izande, sindamenya ngo bimeze bite. Na n'ubu ndacyakurikirana akantu ku kandi kugira ngo menye ngo inkomere ziri hano muri ibi bitaro bya Mweso ni izande. Ariko kandi muri ibi bice bya Mweso hamaze iminsi harimo kuberamo urugamba rukomeye cyane, aho wazarendo ndetse na M23 intare za Sarambwe bamaze iminsi bakocorana ku buryo bukomeye muri ibi bice. Ariko sindamenya ngo izi nkomere ni izande. Gusa ibi bice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23, ndavuga ibi bice birimo ibi bitaro bya Mweso. Ariko kandi ibitaro byakira abantu benshi bagiye batandukanye, batitaye ngo uyu akomoka ha uyu akomoka, biterwa n'abo Croix Rouge yajyanyemo. Gusa na n'ubu ndacyakurikirana ngo menye ngo abujuje bino bitaro nabahehe. Na n'ubu ndacyakurikirana akantu ku kare, na amakuru ndimo kurya runono. Naje koherezayo umuntu, ariko ku buryo bugoranye bigendanye n'amabariyeri ari muri ibi bice. Biragoranye cyane kugira ngo uyaceho ubashe kwinjira
muri ibi bitaro bya Mweso, keretse uramutse wambaye umwambaro wa Croix Rouge cyangwa se uramutse utwaye imodoka ya Croix Rouge. Naho izindi modoka zisanzwe cyangwa se umuturage usanzwe biragoranye cyane kugira ngo winjire muri ibi bitaro bya Mweso. N'amakuru akomeye cyane, gusa ndakomeza nyarugero nono ngomba kuyabagezaho byanga byanoga kuko n'amakuru akomeye cyane. N'imirwano imaze iminsi ibera muri ibi bice, ntahandi hantu wasanga amakuru yizewe, amakuru y'ukuri usibye hano ku isimbi ryacu. Niko kuri mbere ko twinjira mu muvinyo by'umwihariko wo muri Kivu y'Amajyepfo, reka tubanze dukureho iki kintu gishobora kuza kubangamira umuvinyo wacu. Narababwiye ni bamwe baravuga bati va ku giti dore umuntu, abandi bati ku musaraba wa Yesu niho dukirizwa. Ndagira ngo mbabwire ni nyamuneka muve ku bihuha mwinjire ku makuru ya nyayo. Ndagira ngo nyamuneka munyemerere mukurikira isimbi ryacu, kubera ko isimbi ryacu ni ibintu twiyemeje tuzarya ubusa ariko tubagezeho amakuru y'ukuri. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo son excellence agiye guhabwa inshingano nshya nk'umuyobozi w'inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'amashyamba manini, Conference Internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGR, muri iki cyumweru. Ni inama izahuza ibihugu byo mu karere birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi n'ibindi, ikaba igamije guteza imbere amahoro n'umutekano n'ubufatanye mu karere ka Afurika k'ibiaga bigari. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwe ugiye kuyobora ibi bihugu byose. Ariko kandi uyu mugabo ahawe inshingano nyuma y'uko perezida wa Repubulika y'u Burundi nawe ahawe inshingano zikomeye cyane. Izi ni inshingano nshya z'abayobozi bombi, w'u Burundi ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo kandi mu gihe kimwe hatangajwe kandi ko perezida wa Repubulika y'u Burundi bwana Evariste Ndayishimiye son excellence azatangira kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Afurika yunze ubumwe, mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha, mwaka wa 2026. Karabaye. Perezida wa Repubulika y'u Burundi agiye kuyobora Afurika yunze ubumwe, ariko kandi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe ayobore akarere k'ibiyaga bigari mu bigendanye n'amashyamba. N'amakuru akomeye cyane buri umwe wese unkurikira hano ku isimbi ryacu agomba kumva. Ngira ngo aya makuru nta handi hantu mwayumva usibye hano ku isimbi ryacu. N'amakuru namaze kugwaho by'umwihariko nakuye mu biro bikuru bya perezidanse zombi, n'amakuru atari yajya ahagaragara, n'amakuru akomeye cyane muraza kumva ku bindi bitangazamakuru by'umwihariko baraba bakuye hano ku isimbi ryacu. Niko kuri bantu mwese mudukurikiye muri amasaha, reka tuve kuri aya makuru twerekeze nanone ku yandi makuru by'umwihariko yo muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Nyiragongo ntago ndi bujye kubera ko nta risasi ripoti na mageruwi nari nabona, kubera ko usibye gutangiza ibyo bitero, ariko ndagira ngo mbabwire ko batangije ibitero ayo ntago ari amakuru. Amakuru ibitero byatangire hafashwe bande bigeze ayo niyo makuru, mbega akaba ari amakuru afatika. Ariko kugaba ibitero ntago ayo ni amakuru yego, ariko ntago ayo makuru abahagije, ahubwo ko bagabye ibitero bigeze ese babashubije inyuma, ese badivansinze bihagaze bite, harimo gukoreshwa miziye ntwaro gutyo. Ayo niyo makuru. Hanyuma reka twinjire ku yandi makuru by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, tubabwire ko imyigaragambyo
y'abaturage kubera umutekano muke ukomeje gukaza umurego, ndetse n'icwa ry'umugore mu gitero cy'abantu witwaje intwaro wakajijwe. Niko kuri bantu mwese mudukurikiye muri Kivu y'Amajyepfo hakomeje kuba umutekano muke. Ni imyigaragambyo rero ikomeje kuba by'umwihariko mu mujyi wita Kamituga uherereye muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Byo wenda turaza kugenda tubigarukaho mu makuru yacu ya mu gitondo, ahubwo reka mbashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mbabwira ngo amakuru nakagaruka hano ku isimbi ryacu. Asantene sana.